Mizo te zinga footballer hlotling ber pakhat le mi te shat hlole infiam na lama chalai te icon India ram football fans ten minglem atana Mizo sniper tia an coachin le a jersey number awanga JEJE 12 tia kan shiadlar JEJE lalpek lu chuan hun enge muchen na lo kopto Dr Joyce la rem tluangi tuikwal nord nula chu march ni som pariat chundar som pani le achan ve a na thial model veng baptist biakina pathian le a kaushan te ma a tiam tlate ti in ain kut sui pui don ta Chin lung khovel anin nei ni tura ama a an lo ra lok to chu February ni somni pali kha ania shipuileng wanga kanin khar khipna a khawzwal lai tak ani awangin a hun hi rem chang jok zongin son ani pha a ni som pariat march hi an fix le ta ani anupui tur Dr Joyce hi nula hleiting le mel tha tia hriat ani boka modeling lama po alo ti ve zau zau to china ma se a ezon na hna awangin somna ero a hnar hnem thin hle a social media ain a ezon na hna hi ada poimo thiamin mizo ten homeopathic doctor kan nei te zinga mi te sha thlo pol tak ani nge nge JEJE hi chu Mizoram chau ni lawin a khovela Mizo zongjong tena kan hmel shat ni in a ming thatna le alarna awang hian mi te ngai san ron na hlo a khup hliam awangin football a chaw san lai lok ri a chuti rualina ezon nakal zel tur atan nasa takin ma ala chho boka India football in a nga helber chu engtika nge football khovela aron comeback le don ti hi ani beiseina nen I thlir zelang u anin nei ni an chevel video sang sang hi kan channel lama hian kan na ron da le tura kanin ngaya keini lampo min somna angin kal nge kan tuma anwa man ange ya tlang taka inneya nupa hlim tak ni tur le fanamal somna dong ngei turin chinlung khovel YouTube channel chuan du sakna kan hlan mol mole